ukabona ko yagiye atakaza abakinnyi b'ingenzi cyane, yagiye atakaza abakinnyi bakomeye, hakaba harabuze n'abasimbura babo. ubwo rero kabisa ibyo byose turaza kuba tugenda tubiganiraho neza cyane, turebera hamwe byinshi cyane biri kuvugwa cyane muri iyi shampiyona y'igihugu y'Abongereza. Si shampiyona y'igihugu y'Abongereza gusa turaza gucamo, kuko turaza no guca muri shampiyona y'igihugu y'Abataliyani bayita Serie A, nayo kabisa imeze neza cyane. Yaje kubitangira mu cyumweru gishize, muri uku kwezi nyine kwa munani nibwo shampiyona y'igihugu y'Abataliyani nayo yaje kuba kabisa igenda itangira neza cyane. Hanyuma turaza kuva muri izo shampiyona zose tuza kwerekeza muri shampiyona y'igihugu y'Abadage bayita German Bundesliga, nayo kabisa yaje kubigenda itangira. Izo zose n'izindi nakubwiye ahangaha turaza kabisa kugenda tuzicamo neza cyane, turebera hamwe uko byifashe muri rusange, turebera hamwe rwose ese amakuru ari kuvugwa muri izi shampiyona zose ni ayahe. Turaza kuba tureba ku bakinnyi bari kugenda bahindura amakipe yabo neza cyane. Uwitwa Julian Timba yamaze kuba asinyira ekipe ya Atletico Madrid, hanyuma uwitwa Thiago Alcantara nawe kabisa yamaze kuberekeza muri ekipe ya Nice, hanyuma uwitwa Rodrigo kuva muri ekipe ya Man City ajya iwabo mu gihugu cya Espanya muri ekipe ya FC Barcelona, hanyuma uwitwa Torres Ferran yaje kuba yerekeza muri ekipe ya Paris Saint-Germain neza cyane. Hanyuma diru ya muzehe wa kazi uwitwa Vinicius Junior kujya muri ekipe ya Arsenal byaranze. Iyo diru yari ihari rwose, twaniganireho hano cyane, twagiye tuyitangaho ibitekerezo, ariko iyo deal nyine yaje kwanga birangira yongereye ahubwo amasezerano muri ekipe ya Real Madrid. Abantu benshi bakibaza bati se uyu musore azabasha kubona umwanya wo gukina bihoraho muri ekipe ya Madrid? Urebye uburyo shampiyona y'ubushize yarangiye ameze, ukareba performance ze mu gikombe cy'isi, by'ukuri ukabona ko bigoye ko uwitwa Mourinho azamuha amahirwe navuga ngo 100% yo gukina muri rusange neza cyane. Ariko ubwo reka tubihanga amaso nyine tuzarebe icyo iminsi ihatse. Hanyuma uwitwa Mbappe Kylian nawe kabisa byamaze kuba bivugwa cyangwa se amakuru ari hano hanze, nuko uyu musore w'imyaka 29 ashobora kuza kabisa kuba yongera amasezerano y'imyaka ingahe. Ibyo byose uraza kubyumva hano mu kiganiro Tennis Zone cyacu cyo kuri uyu mugoroba. Hanyuma ubwo ngubwo kabisa n'ibyo ngibyo ndaza kuba ndi kumwe n'abagabo b'abasesenguzi bakomeye cyane muri football y'i Burayi. Ni bamwe mu bantu bazi football yo ku mugabane kabisa w'i Burayi, basesengura cyane icyo bita Premier League, Serie A, Ligue 1, La Liga, ndetse ni kabisa n'abakinnyi bari guhindura amakipe bajya mu yandi, bagasesengura cyane abatoza bagiye kwirukanwa, bagasesengura abatoza bagiye kuza, bagasesengura icyo bita football cyangwa se football kabisa yo ku mugabane w'i Burayi. Abo ngabo rero ndaza kuba kabisa mbafite hano, ndaza kuba ndi kumwe nabo hano dusesengura icyo bita kandanda ya Ulaya. Hanyuma turaza no guce gato cyane muri NBA. NBA kabisa naho amakipe yamaze kuba agenda agaruka neza cyane. Abitwa ba LeBron James bameze neza. Witwa LeBron James yagiye mu yitwa 7 Hours, yagiye mu yitwa 7 Hours. Hanyuma iyitwa Lakers nayo kabisa ikomeje kwitwara neza cyane. Izitwa za Miami Heat mu minsi ishize yari igiye no kumanuka ariko igarukira ku mwamba. Ibyo byose kabisa nabyo turaza kuba tugenda
tubirebaho neza cyane. Ubwo rero reka mbe kabisa ngewe mfashe agapoze gato, ubundi mu kanya gato mpite ngaruka nakira abasesenguzi banjye kabisa hano neza cyane, tuganira cyangwa se dusesengura kuri football, kuri umupira wa Ulaya ewana.